yo lona le fodile Makhi wa le fole man le fodile a le fole na o ta dula o thoja apa ba thubile tshetse bana na re le ibuso gole wa le thoja ke sa thoja nyo le ke tsa mabutsukudu a ke re lo bile o thoja le rena o kra ro lebella re thomo go gopola dilo tsa morao re kana monno la lebaka la o ra thoje ke rena wa le sala bona o phela le motho mara di o phela a thoja e thomo o busha di memories tsa go morao re monno kana ke nna ke mo go ba ditjeng ke nna ke mo senyeditseng wa lo le ka di o fola wa thomo tsa ma street wa le rena di pele tsa rena di o loka ka nnete le ke rena kwana go ngore le fola gape ke gayana ke gana bana ba gala na I peta president ba di utsitse ka ma taba tsona ke tse dintšinyana leadership taba tsona ke tse dintšinyana ka goreng o ka re la mafelelo ba mo feleleditša le mo TikTok ntše a checkile di-challenge kwale o ka re o tsene le Facebook then makgoanyana a mangwe a tsena e be a tšea di-picture le bona a ke re ba mo tseba ke motho le makgowa ba mo capturile e be a tšea di-picture jalo e be e timelela ba lekile o reversa di-camera ba bone o re tšere ke mang itumetsentše ba šuta ntše batho ba le gona le mabodyguard ka moka ba felele ke nagana gore batho ba botsebotse o ka re ba nwa mane ba ya mo meeting kana o leader setšhaba monapo o nyaka pelo bana lwana ke nagana gore lebetelonyana something nyana ona ba e kry-a mane before dilo tše tša di-caucus tše polakanyana na o ka di o timetša founu o itshwere apantšhe founu re itimetša mabualeng ande re itimetša ka lebaka la gore re taile jalo ke nagana goreng e komiti yane leadership yane batho ba ba re leadership ke nagana gore before lo tše tša di-address tše o ne le motho fela o ba organisetša box ya NS VCOP ba be ba enwa marape santse ba kry batho ba ditlhokomela ka gore wa bona ba tlhoka taolong ka mogolo o ka re ba nwa le bona ke collective o nwa ka moka a ke re ba tsamaya le ka dibiano ba nwa ka moka jalo ba fitha pelo ba paisa ke mathata ba galaga a ke ntate sa thego ane ke bona ke bona o ya ka iwa Makhi e re ke tsene ka motho wa khuthe go manyang no patala ntate Sathege na o ta thocha ba so thobela magalaga ntate Sathege le kaina a re ona man la se le bone mothango ba re ke Solomon wa se ke mo na o ra so mo musi na Ke- to thara go ja ba gala maka ke tše ya mata bana mo ke tše ya ma ba gore mo ne ntate Sathege na o nya gore ba di felletša monnola na a bebile re mmone o fetile ke o fetile ka mo poladiriba o feta ka mo bladiri ba o rile ke ya mo poladiriba mo se se mmebisi ke a boya ke gana wa se gale go okay awa ka moemela Solomon na le go emela mpeng setilo ka moemela dula mfa bana na ga dinka di le no mo emela na Makhi kore mogala bola ntandile yona le lodi mo a ke bone a ka tsena a ke bone a ka tsena ka lebaka la gore o ntse di tse dipudi a re wa di rekisa ka 1.5 dipudi tse ke sa tsebe ke tša Makhi no dipudi tsamaile tšhelete a ka e boebeke ke kolentše a bolela reng o ka re gale le kwanne ka 6.5 ya batla ba re le ntšha 1.5 ya deposit ke mo file 1.5 Makhi jalo wena o tile o tšere dipudi tšhelete a ka e sa boe ke dieng ka yena mara mogala banong a wa le nna ga lentše a di utswitše ka moa kere ga lentše a di utswitše ka monna jalo ga le le matshwanedi gore ke te ke di tšee ke tšeaka kere mara Makhi pelo wa ka e bothoko ma thokampelaelo mane o tla boya nna Makhi a le toilet na a wa šile ona mokgoneng gape ke tuile ke berekisitše teng kwae kwa mo ke berekišang teng a no yalo ke a kwa re bja lona santšhe ke no a toilet o le nyako tsena nyana a tsena ntate Sathege e re ke toilet wona wa iwa mogalaga ke thao
ditafo ya ba fitha kwa o na le motho Hona le motho mang ka re ke gale ke dutse kwa o senya motho a feta a tsena ka mo toilet etwa re tsena papa etwa nga pila ka mo etwa bana ntate sa the Solomon ke lena na ba re kwana ile mbla dirwa o le nyaka 1.5 yena Solomon ska mbutshire ke nyaka 1.5 o tseba re ntshore tšhelete ka Solomon makutli a tša dipudi wa so mo fi tšhelete ka tele tšhelete ka Solomon a ke tala 1.5 ka le Solomon e re ke tsena ka mo toilet e ke tswa o nkemela mola Solomon e ke tswa fela mo re ta bonana bana ba galang Solomon ana ka mogwa ke sa dula man le gone o bolela le monnola a ntate sa the ke boletse le ena ana problem ke tammana ka la frane aowa a wona ona bothata mana e shetse le bošimo ka bogole nna pe ke re sa re ke laela ka sorile ke fete ke tshwara mokoko ko wena kwa ke sheba ka ona jale ke tso ke timiša pele wa wa tsamaya a re ke tsamayeng o lokile ba galafi ba re o tswa ka magoro a sola thana e le ditaba tsona re ta fela re di rerišana ka nnete tse di sa kopaneng ke dithaba le tsona ka meruti di a kopana o tathakataka mare isti ba boletse ba kwanne bana na Solomon o le sa khutile ape a wa utswile Solomon a tswa wa ba galang Solomon a tswa ga re lo to nkemela mo a wa utswile a re o ne le seabonyana se sa ntšha sebile ba galang Solomon o rile o to nkemela mo a moso o rile le boletse ke bolela eng le Solomon ka re o rile o to nkemela mo a tampha tšhelete ka botse Solomon le ena o thoma se o malo o re Solomon o nyaka gore ke o ile ka pelo ba a ke tsebe gore ngo ka ba buang nka le thuša o e lata wa thuša jwa Makhi man nka le thuša o e lata o tšere lonyana tša ka tše dintšhinyana bjalo ke na le tsele ke e šomišang for di-kry-a bjalo a ke tsebe gore ana mola odima 1.5 nka kera sengwenyana na Makhi ona sengwenyana ka skiriya mara nka o bona at least le mponennyana ma selong ke tshwere tšhelete aka Makhi nka o bona a ka nnete nka o bona ka papa nka o bona tsena papa thoma ke rama ke thoma a sa the tsanke a go le fa tšhelete a lena ka nnete tsanke a go le fa tšhelete e le nna mara le pontšo man rore motho a ka no ropa montsheare letšatši le thabile a le robetse ntate sa thwega kotheše o bolela jwa pelo wa ka le bothoko so